Ako bi se vratio u 12. vek i pitao nekoga kako ti u srednjem veku, gledao bi te kao da si pao sa Marsa, jer srednji vek tada nije postojao. Ljudi tog doba nisu znali da žive u sredini. Nisu znali da su u nekom mračnom dobu, niti da pripadaju posebnom istorijskom periodu. Ironija je brutalna, mi danas srednji vek povezujemo sa neznanjem i varvarstvom, a njima je to bio sasvim običan život kakav ga i mi danas živimo. Bez etiketa, bez periodizacije. Ideja srednjeg veka ne dolazi iz tog vremena, dolazi kasnije, iz renesanse. I ima ime i prezime. Francesco Petrarca. On prvi tvrdi da je posle pada Rima nastupilo doba tamo. Period između antičke slave i njegovog vremena. Njegovi sledbenici uvode latinski izraz medium maevum, srednje doba. Zato moj profil nosi ime medijevista. Tek u 15. veku kod humanista poput Flavija Bionda, istorija se deli na antiku, srednji vek, novo doba. Drugim rečima, srednji vek postaje srednji tek kada ga mi tako proglasimo. Ljudi tog vremena nisu znali u kom dobu žive. A sad, pitanje za vas, da li mi danas znamo? Da li će neko za 500 godina naše vreme zvati digitalnim, savremenim ili nečim trećim? Ili smo i mi samo još jedan srednji vek za nekog ko tek dolazi?